Salibonani bantu bakithi, salibonani. Hayi, namhlanje sithi sizovela sizophendula ngoba kudala singaphenduli abantu masiyaposta izinto zethu sibatshela oCherry ukuthi thina hayi rent thina nokhanayi thina sichaya rent singamafotwane, don't pay rent. Okhona okunye kuziyoyo kwamadoda okuziphuphu okuzilima ukuthi khona akabhadala rent. Thina masikhuluma kanje kuyabe kusidathi nasiyahlanya, kanti thina siyabe sikutshele enye into. Awulangikube kulala bhadona ubhadala omnye umntwana ilokhu zine rent. Awulambhedo kulala sibilapho ozalwa khona. Bona ubhadala umntwana omnye umntwana irent. So lokho ayishiti, lokho ayidoti, lokho even noma ungaza kuma video ethu uthi uzophendula thina sinandaba ngoba vefana ukuthi uyabuzenzela wena wedwa lokho don't pay rent. Ishiti idoti thini mfowethu. Kunjalo thina bafethu la yabona masenza ama video. Siyasingakwazi bethu into lesiyenzayo sisuke personal kwabanye abantu yabona. Ngoba nathi sisenza ama video nje siyazikholisela kanti thina sisitsho into enziwa ngabanye abafowethu uthole siresponda kabi yabona songathi akaliwa songathi akumbeni sikhuluma kabi kathi sikhuluma into eyiyo. So siyabe singathi na futhi liyakwenza ona likwenza kodwa abathi nasiyabe sikhuluma singaqondisa ngemuntu yilani kodwa khona bese kusiza ukuthi iyefika kumnikazi. Thina vele lokho sisala sithi urent number 2 uyeza, don't pay a rent number 2 uyeza bantu bakithi on the way. Kukhona amanye amafowethu esibaziyo ababhadala irenti labathenga ukudla abangakudliyo abagezisa umuntu vele abangamsondelele lokuthi ekuthinta umuntu lwana kuyabe kunzima ukuthi uhambe na estradeni mfowethu, kuyabe kunzima vele kathinto. Thothi vele kakuvakatsheli uzothi hamba phambili. Mawuthi hamba phambili yabe sithi uyamjampisela. Thina vele asikwenzi lokho ishiti, asisupport into efana nale. Thina sithi viva amafotwane, uba lifotwane bantu bakithi kumnandi thina sithi iziqokoqela zakhona zamafotwane. Uba lifotwane phela i-soft life. I-soft life, kuba lifotwane i-soft life bosisi. Uphila mnandi emhlabeni this world. Uhlala uhappy. Uhlala umnandi, uhlala uyenza yonke into eright yabona. oJulia bekudinga entweni ezifana lezi yabona. The right bantu bakithi thina vele sihleli sikhuluma ibhethani straight ibhethani. Kufana nokuthi intombi yakho uyinikeza imali yokuthi ngiyokubhadala irent iyejike kugijimela kumaritswa yikwenzeni uthini mfowethu ngakho lokho. Vele abanye abaningi abafowethu bakhokhishwa ukuthi anisebachaya amakhanda. Thina bosisi boCherry ebhodleleni. Siyacela bosisi sicela nilikele ukubophela abafowethu emabhodleleni babhadalisa amarent. Labo sisi baboCherry phela emabhodleleni. Babechayiwe. Osisi abaningi ngathi yabheka ndoda bahlezi kwezinye indawo kodwa bengahlalanga. So siyacela. Yabe phansi.